Положение крымских татар в обществе, достижения и потери, политика и проблемы народа – все эти острые темы поднимаются в крымско-татарской газете «Кырым», которая издается уже больше 30 лет. В июле 1989 года впервые после возвращения крымских татар в Крыму стала издаваться газета «Достылык» – приложение к газете «Крымская правда» на крымско-татарском языке. Это и было началом истории одной из главных ныне крымско-татарских газет. Более көрімлі біздің жематшыларымыз Қырымға тап 70 сенелердің орталарында келген Мұхсим аға Османов, Яқып аға Керимов, Арсен аға Альчиков, олар бұл yüksek мәртебелі одаларда отырған бұл мемурларын янларына кіріп, бұны емиетін çok айтып, бұл tabii ki da 88 senelerin sonunda, 89 senelerin başlarında olған hareketler. Böyle zaruriyet hakkında kaydedilген еді мында. Демек, біздің халқымыз келе атқан, абдет олай атқан халқымызға böyle бір нешір açmaға. Газеттің ады башта Достылық еді. МДУ еді мұстақил дегілде, мында Фирха Вилайет газетінің илавесі еді. Ve muharriyetin yolbaşçısı da baş muharrir degildi, çıkış için mesul, ответственный за выпуск деп oлекті еді. Elbette bizim cemaat bu şeylerin bölek görmedi. Onlar başından teklif ettiler bizim vatanımızın adını koymağa. При этом газета также подвергалась жесткой цензуре. Все статьи сотрудникам приходилось переводить на русский язык, чтобы проверяющие органы допустили их к печати. Bizim jurnalistlerimiz o vaxtı çare tapaydılar ve hepsi bir tırışaydılar. Halkımızga bu abdet ceryanını, bu kureşini, bu hareketimizin şu devirge has olgan çeşit tedbirlerini, akцияларını aks etmege. В январе 92-го приложение получило статус самостоятельной газеты, которая теперь называлась «Кырым» – Крым. Издание несколько раз меняло логотип, периодичность и тираж, даже находилось на грани закрытия из-за финансовых проблем. Неизменными по сей день остаются независимость газеты и принципы, которых придерживается редакция. Беким сүкунетілі базыда эбет açıktan bu өзіміздің adet üzere milli hareketimizin bu halkımızın hak hukuklarını, menfaatını korçalamak yoldan taymamağa тырыштық. Кырым отражает реальность, темы, которые волнуют крымских татар и о которых молчат другие СМИ. Это политика, социальная сфера, культура, детская страница и, конечно, родной язык и литература. Газетамызға біз ebet, siz айтқаныңыз gibi maqaler yazıla, ona seslenüler ola. Bu ebette, bu bir taraftan bu okuyucularımızdan bile bir canlı bağ sayamız. Böyle şiirler, okuyucularımız pek çok bile aveskar şairlerimiz, böyle belli şairlerimizden gayrı aveskar şairlerde yazarlar. Biz tırışamız onların şiirlerini özle bilgisine göre yazarlar ama biz onu tırışamız tekrar düzeltip vermeye çünkü o yürekten çıkan satırlar. Arasında kartlarımız da var. Onlar bizim kaydelerimizin çok okumadılar ana tilimizde ama tırışalar yüreğinde olan şeylerini yazmaya. Ben çok adam bileyim. Ular bizim gazetimizge yazılıp, alıp evlerine satın alıp lugatlar, tilimizni öğrendiler gazetimizin vasıtasını. Gazet tili bekim biraz mürekkepçedir çünkü biz edebi tilde yazamız. Bizden nechundir adamlar talep ettiler biz ağzavi tilde yazganımızı. Ama bu doğru değil. Eğer biz ağzavi tilde yazsak, tilimiz işte de inkişaf etmeyecek. Şimdi gazetler vakti yavaş geçe. Onun için endi internetke çıkmak gerek. Şu sebepten şimdi bizim saytımız var ve bu seneden başka bir endi 2 ay içinde biz böyle faal, aktif şekilde öz içtimai ağlarımızı tırışamız alıp barmağa. Anda
базы мақалелер газеттерде шыққан, базы мақалелер газетте шықмаған чоқысы жақын заманда біздің оқушыларымызды кағыт версияны де интернетте çok yana сюрпризлер беклей, мен билесем эркес бигененче колардын. Сейчас редакция газеты – это 9 человек, преданных своему делу и своей аудитории, готовых работать в разных условиях и иногда за небольшую зарплату. Мен Крым газетіне 96 senesi келдім. Böyle belli insanlar, Eskender Fazıl, Rifat Akdemir, Şakir Ağa Selim gibi insanlardan çalışmak kısmet oldu. Bu kollektivге қосылғанымнан мында bir milli muhit duygusu var. Men pek özüm бақытлы sayam bu böyle insanlardan çalışkanıma hem de bu gazette halka hizmet etken için çok memnunum. Газетімізде епс хадымлер бір қорын такебі болдылар. Біз бері ем çalışамыз, ем ратланамыз. Пик мабет достане муитымыз бар. Мен мында журналист olarak böyle gazetini азыргайым типографияға, басмаханеге. Onun için yana bir zinaatны öğrendim. Bu pek meraklı, pek beğenемей. Газету «Крым» читает около 3500 человек по всему Крыму. В основном это старшая аудитория, преданная изданию долгие годы. «Крым» – это еженедельник на крымско-татарском языке и с небольшим процентом статей на русском. Больше 30 лет Крым живет на родине вместе со своим народом, работая над сохранением и развитием родного языка и защитой прав крымских татар.